Malin. Pak Malin. Boleh cek dekat Google itu Pak Malin. Oke, boleh. Ya, ke dalam. Itu nanti apa sih? Miss Fani ya. Itu apa namanya? Ada kerupuk, ada itu campur-campur lah. Ada nasi, ada sup, itu satu portion. Jadi satu portion, you boleh pilih. Nanti kalau kurang tambah apa-apa boleh macam itu. You tak nak makan sekali? Sudah, thank you. Nanti you enjoy dua. Mana ada makan, you minum saja. Saya sudah makan. Thank you. Tadi saya shopping gitu. Iya, ini boleh. Dari sini ya. Mau yang mana? Yang campur normal, yang dipisah lebih banyak. You discuss dengan Abang Ho mana pilih. Yang mana sudah? Banyak ini ada yang biasa, ada yang lebih komplit macam itulah. Yang paling komplit mana Pak? Ini Pak. Yang mana yang Ini paling? sama-sama komplit, ini dipisah, ini lebih banyak, ini normal. Oh, ini small portion lah. Normal portion. Ini lebih banyak. Normal Tapi tak ada sup oh ini. Ada. Oh, ada. Ada sup. 我们拿 normal 的先，它的 special，因为这个比较红。 Ada spesial bisa, ada yang tambah lagi. OK， sorry 啊。 Oke. 然后你要 try 什么？那没有。 Ada sate, ada sayur. Singkong, ini singkong Betul. Singkong itu kasava lah. Kasava. Itu tadi Abang Ho, ini kan you order ini kan biasa. Ini untuk tambah lah kalau you nak kerupuk kah atau apa. 一个小份的话，它这个是比较大份的。 Ini aja set, 有那 set， set. 就是要看你要打包回来。 Ayam. 这些，只有这个吧。这些水手样的。 Ada tempat Pak? Ada tempat? Lawa. Lawa. Oh, itu sayur. Oh, sayur. Nah, ini Ini sayur. lawar. Ini lawar. Ini lawar. Ini sayur yang potong-potong kecil-kecil lah. Macam itu kerabu lah. Sayur apa Pak katanya? Sayur pepaya. Papaya. Oh, papaya. Makannya. Leaf ah. Papaya leaf. Ambil ini satu. Ini satu. Yang tadi Satu ini lawar. satu. Ya. Satu lagi. Ni yang cita. Ingat saya sate这个kan? Ini satu. Okey, air. Air dekat kanan ada bintang SD, ada botol. Air ni apa? Dibagi sedikit. Ada. Ya, Yakult. One pack atau one pieces? One pieces dulu. Mau minum Apa? apa? Sudah. Minum, Yuk minum. makan saja. Tadi saya sudah makan kopi juga. Ini bayar di kasir ya. Yuk pengen di kasir ya, bayar di kasir. Ini campur-campur ada daging. Itu meat lah, daging. Pork. Pork. Nanti mereka akan bagi you. Nanti mereka akan semua bagi you sikit macam itu. Okey. Tak cukup baru tambah. Betul. Kalau tadi kan you betul kan, order itu standar, normal. Nanti ini yang tambah lagi. Mas Ayu makan kalau mau tambah pun boleh. Okey, boleh. Sini cash saja ya. Kan QR boleh juga. Pieces. Dia是要用你的钱了的。
要用你的钱 cash。 162 merah 1 atau merah 2 ada change lah. Dua merah lah. Itu nanti ada change. Udah biasa pakai kad. Iya, kad ini biasa sini bayar. QR. QR. Oh, so antara pun ada QR kan? Ada. Nanti coba tengok boleh. Ada boleh. Bank QR bank. Ini saya punya BCA kan. Macam ni. Saya coba. Oh, ya. Oke, kita ke macam ni ya, ini saya punya. Sekejap. Dia You receive? ada receive, ada transfer. Okay, you receive. Kalau coba sekejap. Sebab saya tengok kalau boleh transfer, then I tak letak Ya, cash. boleh. Suka hati mana boleh pilih. Okay. Ya, jom. Boleh. Boleh, baik. Boleh. Macam ni ya. Tak boleh. Tak boleh. Tak boleh. Ya. Oh, sekejap. Sakut puyang. Ketuk. Sekejap. Kau dia Ini punya Kalau sistem lainnya. Tuh. Ih. Coba. Oh, tak boleh oh. Tak boleh. Oh, tak boleh. Ya, saya cuba satu lagi. Ah. Saya ada e-wallet. Panci Indonesia. Oh, itu saya ada Shopee punya, you tahu Shopee. Tak apa, you buka sekali ni saya sikit. tengok Oh, ni ya, supaya ni boleh boleh. Indo. Boleh. Ini bayar atau transfer oh? Pas bayar lah, transfer oh. Atau bayar. Coba tengok dulu lah. Oh, Tak ini boleh. coba. Coba yang ini. Saya terbalik tak ini? Baik, tak tahu biasa Malaysia customer macam mana bayar? Oh, itu transfer saja lah. Itu baru boleh. QR scan tak boleh. Tak boleh juga. Tak salah. Berarti tak boleh lah. Transfer. Oke, sudah. You punya receipt mana? Receipt, kan saya receipt. Siapa lah yang nak jemput. Pakai sini. Betul kan? Oke. Kopi with powder. Itu receipt dekat sini saja. Nanti kalau apa namanya, you tengok, you order apa kan. Nanti cek sudah dapat semua belum macam tuh. Yang belum nanti you panggil itu staff macam itulah. Oke, boleh. Oke, take your time, romantic. Take your time, nanti jumpa dekat sana ya. Oke, Enjoy food, relax saja. Oke, boleh. Ya. Yeah, so guys, if you want to try the babi guling, that is the special food in Bali, especially local food of Balinese people that normally we eat. Here, the most famous one is the babi guling, we call it, or suckling pig. And then another one, we have also the pork rib, but in different store. So you can come here at Sunset Road, still in Kuta area. Thank you guys for watching. This is one recommendation from me. I will recommend more restaurant later in the next video. Thank you.